Reka twongere tubasuhuze aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi dutuyeho. Nje ndi Claude, iyi ni inkuru mpamo official. Uyu munsi turi ku wa kane, itariki ni ya 19 ukwezi ni kwa kabiri, umwaka no wa 2026. Twihuta cyane rero mu makuru y'imirwano. Amakuru ari kwerekana ko abarwanyi benshi ba M23 n'intwaro zikomeye bongerewe mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se muri plaine de Ruzizi. Aba barwanyi ba M23 rero bongerewe he n'izi ntwaro zikomeye, ubona ko ari nko kuranforsa ku rwego rwo hejuru muri plaine de Ruzizi. Ibi kandi bikaba bibaye nyuma y'ibitero bya FARDC, abarundi Wazalendo FDLR bagabye ku munsi w'ejo muri groupement ya Remera ho muri territoire ya Uvira. M23 rero yafashe ingamba zikomeye cyane zo kongera ingabo n'intwaro muri biriya bice bya plaine de Ruzizi nyuma y'ibi bitero, na nyuma yaho bigaragaye ko igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo bafite gahunda yo kwisubiza bimwe mu bice byo muri plaine de Ruzizi. Turanarebera hamwe ibi byavuye mu mirwano yahanganishije abarwanyi ba M23 bari bahanganye bikomeye n'ibitero bya FARDC n'abarundi muri biriya bice bya za Remera. Iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo, ariko nkuzaniye andi makuru mashya y'ibyayivuyemo. Amakuru ari kwerekana ibyago bikomeye cyane byabaye ku gisirikare cy'u Burundi na FARDC na Wazalendo bari bagabye ibyo bitero. Ku rundi ruhande ariko niko ingabo za FARDC Wazalendo bakomeza kugenda berekana ko hari akazi gakomeye bakoze muri groupement ya Remera hari muri territoire ya Uvira, ndetse bakemeza ko babashije no gutera intambwe. Bo bavuga ko hari n'ibice bafashe muri groupement ya Remera, ariko tugiye kurebera hamwe ibyo FARDC iri kuvuga na Wazalendo niba ari ukuri koko hari ibice bisubije cyangwa se bafashe cyangwa se bambuye M23 hari muri groupement ya Remera muri biriya bice byo muri plaine de Ruzizi ho muri territoire ya Fizi. Kuko hano ngiye ngufitiye amakuru yo kwizerwa. Turaza kunyarukira no kuyandi makuru agiye atandukanye. Turanyarukira hari muri biriya bice bya za Fizi mu nkengero za Minembwe, turebe uko byaramutse kuri tariki ya 19 nyuma yaho ku munsi w'ejo tariki 18 hagombaga gutangira agahenge, ariko bikaza kurangira akagahenge katubahirijwe, ahubwo imirwano ikomeje yaba hano muri plaine de Ruzizi, ndavuga hano muri groupement ya Remera, ndetse n'indi kaba yari yazindukiye mu nkengero za point 0 n'utundi duce dutandukanye tw'iminembwe. Ese kuri uyu munsi wa kane tariki ya 19 bihagaze gute muri abice bya za Fizi? Agahenge kubahirijwe? Aya makuru ndaje nyakugezeho. Twamajije kumenya cyangwa se hamajije kumenyekana ikihisha inyuma yo kuba President Tshisekedi yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibirombe bya Rubaya. Nujya kwitegereza rero, President Tshisekedi yahaye abanyamerika ibirombe bya Rubaya. Ibi birombe bikaba biherereye mu bice M23 igenzura, ariko Tshisekedi we yabigabije abanyamerika ati mu birombe ngomba kubaha muri Kongo, n'ibya Rubaya mugomba kubyegukana mu bice M23 igenzura. Amakuru mashya nkuzaniye rero nuko twamajije kumenya impamvu Tshisekedi yafashe biriya birombe biherereye mu bice M23 igenzura ikabiha abanyamerika. Niki Tshisekedi yifuza ku banyamerika cyane cyane muri biriya bice M23 igenzura harimo n'ibirombe bya Rubaya? Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho. Rurageretse hagati ya President William Ruto wa Kenya n'uwo yasimbuye Uhuru Kenyatta. Barapfiki rero mu byo bari gupfa. Ku makuru twamenye harimo n'ibibazo bya Kongo. Ni gute rero President William Ruto ndetse na President wahoze cyangwa se wahoze ayobora Kenya ariwe Uhuru Kenyatta bakomeza kugenda batabyumva kimwe, mu gihe kandi hagaragaramo n'ikibazo cya Kongo? Iki cyo kihagaze gute? Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho. I Burundi ibintu byakomeye, ubona ko Burundi bwakoze ikintu kitari buze gushimisha umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ese icyo Burundi bwakoze kitari buze gushimisha umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ni ikihe? N'andi makuru agiye atandukanye ndi buze kukugezaho muri iki kiganiro. Reka duhite twihuta rero, duhite turambura zino ngingo, ariko mbere yuko twihuta tuzirambura ndagusaba gukora subscribe kugira turebe ko twagera ku bihumbi 10. Ndagusaba gukora like kuko bituma Google idukorera recommendation, aya makuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Ukoresha ya bino biganiro bisangiza abandi, niyo nkunga ikomeye tugusabye nk'umukunzi w'inkuru mpamo official, kugira ngo icano yanyu nshya irusheho kuzamuka. Reka duhite twihuta cyane rero tujya kuri aya makuru duhera ku mirongo y'urugamba. Reka tuhere kuri aya makuru agaragaza uburyo abarwanyi ba M23 bakoze renforcement cyangwa se bongereye imbaraga mu buryo budasanzwe muri plaine de Ruzizi. Ibi kandi bikaba nyuma y'ibitero bikomeye by'abarundi Wazalendo FARDC nabikubwiye muri groupement ya Remera iherereye hano muri territoire ya Uvira. Iby'iyi mirwano n'ibyayivuyemo, ibyo FARDC ivuga ko isubiza uduce, ibi byo ndaje mbikugezeho. Ahubwo tubanze duhere kuri izi deployment n'izi renforcement z'abarwanyi ba M23 muri plaine de Ruzizi, tunarebe
turebe impamvu. Amakuru ari kwerekana ko ku munsi w'ejo amakamyo menshi ndetse abaturage bo muri ibyo bice bakavuga ko babaze amakamyo agera ku 8 atwaye abarwanyi ba M23 ndetse bafite n'intwaro zikomeye cyane mu bice bitandukanye byo muri Plaine de Ruzizi. Hari amakuru ari kwerekana ko abarwanyi bagiye bashikira mu gace kazwi nka Bwegera rwose amakuru ari kwerekana ko M23 yaramforushije ndetse no mu bindi bice, ariko andi makuru avuga ko irindi tsinda ry'abarwanyi ba M23 bahise berekeza mu gace kazwi nka Lubanga. Hano rero amakuru akerekana ko ari gahunda za M23 zo kongera abarwanyi n'intwaro muri bira bice bya Plaine de Ruzizi. Kuzihe mpamvu rero nuko amakuru ari kugenda yerekana ko igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo, Wazalendo, FDLR, abacancuro n'abandi babafasha bafite umugambi ukomeye karundura wo kwisubiza ibice bitandukanye byo muri Plaine de Ruzizi, bahereye muri bira bice bya za Sange, bakaza za Nyakabere, bakaza mu bice bitandukanye birimo za Bwegera, za Mutarure, ndetse ngo bakaba bakwisubiza na za Ruvungi, byanashoboka bakisubiza za Katogota na za Kamanyola, kugenda bakazagera muri Bukavu. M23 rero mu rwego rwo gukumira iyo gahunda y'igisirikare cya Kongo n'abarundi yongereye ingabo muri bice byo muri Plaine de Ruzizi, ndetse inongera n'intwaro cyane cyane muri utu duce nakubwiye turimo za Bwegera n'utundi duce dutandukanye tugize kino kibaya cya Ruzizi. Nakubwiye ko n'irindi tsinda ry'abarwanyi ba M23 ryerekeje ahitwa Lubanga. Ibingibi rero M23 kubikora ntabwo yapfuye kubikora gusa, kuko nibimenyetso byo kwisubiza ibice byo muri Plaine de Ruzizi muri gahunda ikubiye mu gisirikare, muri gahunda ifitwe n'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo, byagaragaye ku munsi w'ejo. Byagaragaye gute rero? Amakuru arerekana ko ku munsi w'ejo igisirikare cya Kongo n'ingabo z'u Burundi nyinshi ziri kumwe n'indi mitwe itandukanye ya Wazalendo bagize gutya bagaba ibitero mu gace ka Remera. Remera ni groupement ya Remera, ariko ifatwa nka chefuriye ya sheferi y'abafuriru, ifatwa nka chefuriye ya sheferi y'abafuriru. Iyi ni groupement ya Remera, iherereye rwose muri territoire ya Uvira muri bira bice byo muri Plaine de Ruzizi. Bahagabye ibitero. Intego rero igisirikare cy'u Burundi na FARDC ngo bari bafite, mbere yuko nkubwira resultat byabaye ku Barundi na FARDC, intego bari bafite ni yihe? Amakuru avuga ko bashaka kwisubiza kano gace ka Remera. Kuzihe mpamvu? Ni FARDC n'abarundi Wazalendo babona ko cyangwa se banavuga ko kano gace ka Remera ngo bafite amakuru ko hari ibirindiro bikomeye bya M23, kandi ko hari icyitwa etat major iri avance, cyangwa se ngo etat major ya M23 muri bira bice ngiherereye muri kara gace ka Remera. Ikindi kandi FARDC n'abarundi bakavuga ko bamenye ko Remera hari ibirindiro bikomeye nanone bya M23, ngariho haturuka ramforo zose zikomeye yabiza abarwanyi n'amasasu n'intwaro. Izi ramforo zikajya gufasha abarwanyi ba M23 natwirwaneho baherereye mu bice bya za Minembwe. Murumva ko niko FARDC n'abarundi babibara ati hari etat major ikomeye y'abarwanyi ba M23. Ikindi kandi hari ibirindiro bikomeye ari naho haturuka ramforo z'abarwanyi n'intwaro zijya gufasha abarwanyi batwirwaneho na M23 muri biriya bice bya za Minembwe. Kubwizo mpamvu kugira ngo tuzabashe kwigarura biriya bice bya za Minembwe birimo za point 0 cyangwa se biri mu nkengero za Minembwe birimo za point 0 n'ibindi bigiye bitandukanye za Rwitsa nkuku, ntago biri gukunda, kubera ko aba barwanyi bahita babona ramforo ziturutse za Remera harimo intwaro n'amasasu. Reka rero tubanze dufate biriya bice bya za Remera, noneho ubwo Minembwe kubona ramforo bizagorana cyane, noneho tuzayatake nta buryo bwo kubona ramforo. Amakuru ari kwerekana ko ariyo ntego bari bagamije, ariko abarwanyi ba M23 natwirwaneho babashije gusubiza bino bitero inyuma byose. Igisirikare cy'u Burundi na FARDC na Wazalendo biruka kibuno mpamaguru batabashije kugera kuri iyo ntego yo gufata ko gace ka Remera. Amakuru kandi ari kwerekana ko haguye ingabo z'u Burundi nyinshi, hagwa n'abasirikare ba FARDC, dore ko bari banohereje special force ya Hibu. Iriya Hibu special force nayo iri kumwe n'ingabo z'u Burundi, basubizwa inyuma ariko bahatakariza abasirikare batari bake, ndetse M23 ibasha kuhafatira izindi ntwaro. Abarundi na FARDC basubira inyuma na Wazalendo basubira inyuma batageze kuri iyo ntego. Murumva rero ko ni nayo mpamvu M23 yongera imbaraga hariya muri Plaine de Ruzizi, kubera izo gahunda z'igisirikare cya Kongo na Wazalendo na FARDC bafite yo kwisubiza bimwe mu bice biri muri Plaine de Ruzizi n'ibindi bice biri muri territoire ya Uvira nk'iki gice cya Remera. M23 rero yongereye mu rwego rwo kuburizamo ibyo bikorwa. Hano rero reka tubanze turebe version y'igisirikare cya Kongo n'abarundi
nge nari nkubwiye ko basubijwe inyuma, ariko FARDC n'abarundi bari kuvuga yuko rwose babashije gufata agace ka Remera, ngo kubwizo mpamvu M23 ntizongera kubona uburyo itanga ramforo ku barwanyi bayo bari Minembwe ndetse no kuri Twirwaneho, ngo ntago izongera kubona ramforo, ndetse bakavuga ko bamashije gufata 95 iby'igice cya Remera cyangwa se by'aka gace ka Remera, ngo 5% yonyine nisigaye mu bugenzuzi bwa M23, kandi nayo ngo bagomba kuyisubiza. Ariko nge nakubwiye ko ibi ntago ariko bimeze, ahubwo ibyo nakubwiye yuko M23 yabashije gusubiza ibyo bitero byose inyuma, ndetse ikahafatira intwari ikahecera benshi mu basirikare b'abarundi na FARDC. Niko bimeze, twavuga ko rero ako gace ka Remera kakiri mu mabugenzuzi bw'abarwanyi ba M23. Niko bihagaze. FARDC rero ngo yagiraga ifate kano gace, aba barwanyi ntibazabona uko batanga ramforo Iminembwe, noneho ngo basigarane inzira imwe zituruka Kaziba zijya Iminembwe, kandi ngo zaba zigoranye cyane, mu gihe nazo ngo baba bateganya kuziziba. Ariko ku rundi ruhande amakuru ari kwerekana ko iyi gahunda batayigezeho. Remera yose iragenzurwa na M23 gusa, amakuru ari kwerekana ko igisirikare cya Kongo n'abarundi bakomeje kwikusanya kugira barebe ko bagaruka kugaba ibitero muri ibi bice. Tugaruke rero gato muri Fizi, muri bira bice bya za Minembwe. Ejo tariki 18 Gahenge kagomba kuba kubahirijwe, ariko imirwano yarakomeje mu nkengero za point 0 mu bice bitandukanye, cyangwa se mu bisambu byunamiye agace ka Kalingi. Mu bisambu byunamiye agace ka Kalingi uvadwitsa nkuko werekeza za point 0 no mu nkengero ya point 0 hari imirwano ikomeye. Ibyo bitero byose byasubijwe inyuma. Ku rundi ruhande hari ibindi bitero byagabwa hitwa Kivumu hafi ya Mukoko werekeza kwa Mulima. Ibyo bitero nabyo byasubijwe inyuma. Ayo makuru nari yakubwiye. Ibi rero bigashimangira ko ku munsi weje itariki ya 18 Gahenge kagombaga gutangirira ntago kubahirijwe. Ese kuri uyu wa kane tariki ya 19 nyuma y'umunsi umwe gusa Kagahenge gatangiye, cyangwa se gatangiye nubwo katubahirijwe ku munsi wa kabiri kuri uyu wa kane tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri 2026 ho kubahirijwe. Amakuru ari kwerekana ko kuva mu gitondo nta mirwano yari yakabaye. Ibitero FARDC abarundi Wazalendo FDLR ntago bigeze babigaba kuva mu gitondo, ariko twari turi kwakira amakuru yuko ingabo z'u Burundi na FARDC za Special Force na Wazalendo bakomeje kwikusanyiriza mu nkengero za point 0 kugira bahagaba ibitero, ndetse bafite gahunda yo kongera kugaba ibitero za Rwitsa nkuku za Kalingi n'ahandi hagiye hatandukanye mu nkengero za Minembwe. Kuri uyu wa kane rero FARDC n'abarundi bakomeje kwikusanya, cyangwa se kongera gukora reorganization. Bari kwikusanyiriza cyane cyane mu gace ko kwa Mulima, abandi bari hirya za Bibogobogo kugira bamanuke babasange hano mu nkengero za point 0 cyangwa se mu nkengero za Minembwe. Gusa icyo nakubwira cyo kuri uyu wa kane FARDC n'abarundi bari kwikusanya mu rwego rwo gutegura ibitero byo kongera kugaba Iminembwe muri bira bice bikikije za Minembwe. Nkuko komeze kugenda mbikugezaho bw'isaha n'isaha mushobora mukumva imirwano iratangiye, FARDC n'abarundi bagabye ibindi bitero. Ariko twagiye kuza muri studio ibi bitero bitaragabwa, ariko urumva ko abarundi na FARDC bakomeje kubyitegura. Ubwo ni ukuvuga ko rero imirwano irashoboka, Agahenge kagakomeza kwangirizwa cyangwa se kutubahirizwa, ariko mu masaha ya vamidi nta mirwano yari ihari. Ku rundi ruhande rero reka dute tujya Irubaya. Amakuru ari kwerekana ko guverinoma ya Kongo yagize gutya ikavuga ko abanyamerika bagomba gucukura ibirombe bya Rubaya. Ni guverinoma ya Kongo yahaye abanyamerika ibirombe bya Rubaya. Nyamara nujya kwitegereza ibi birombe bya Rubaya bisanzwe biherereye muri teritwari ya Masisi mu bice M23 igenzura. Benshi bari kwibaza ati rero ni gute guverinoma ya Kongo iha abanyamerika ibirombe bya Rubaya kandi guverinoma ya Kongo itabigenzura, mu gihe bigaragara ko biri mu bugenzuzi bwa Alliance Fleuve Congo. Alliance Fleuve Congo yatangaje ko guverinoma ya Kongo idafite ububasha bwo guha abanyamerika ibirombe bya Rubaya, kuko ibi birombe biherereye mu duce uyu mutwe ugenzura, bityo ko kuba Rubaya itari mu bugenzuzi bw'ingabo za leta cyangwa se mu bugenzuzi bwa leta ya Kinshasa, leta ya Kinshasa idafite ubwo burenganzira. Ariko leta ya Kinshasa bigaragara ko muri kontra bagiranye n'abanyamerika harimo kubaha ibirombe bya Rubaya bakabicukura. Ibi rero byashyizwe hanze n'ikinyamakuru Reuters cy'Abongereza kivuga ko rwose cyabonye aya makuru, ngo urutonde rw'ibirombe guverinoma ya Kongo igomba guha abanyamerika, kuri urwo rutonde harimo n'ibirombe bya Rubaya. Twaje kumenya rero impamvu leta ya Kongo yafashe ibirombe by'amabuye y'agaciro biherereye mu bice M23 igenzura ikabiha abanyamerika. Amakuru ari kuvuga ko ari mu rwego rwo kureshya abanyamerika
kugira ngo bazafashe guverinoma ya Kongo kotsa igitutu M23 byaba ngombwa ngo bakanayirasa ikava mu ibyo bice byose igenzura. Niyo mpamvu rero guverinoma ya Kongo iri kureshya abanyamerika yarangiza ikabaha cyangwa se ikanabasinyira kontra yuko mu birombe bazacukura kandi igihe kirekire. Nabonye amakuru yagiye hanze uburyo Tshisekedi ngo yatanze amabuye y'agaciro ya Kongo ku banyamerika imyaka 99, ubwo na Rubaya nayo yabirimo gucukurwa n'abanyamerika imyaka 99. Hano rero amakuru aravuga ko kari guverinoma ya Kongo ishaka gukomeza kuresha abanyamerika kugira bajye ku ruhande rwayo mu rwego rwo kugira ngo guverinoma ya Kongo izabone uko yisubiza ibyo bice, ariko ibifashijwemo n'abanyamerika, kuko nyine guverinoma ya Kongo ibyo bice iri kubaha cyangwa se ibyo birombe by'amabuye y'agaciro kubaha biherereye mu bice 23 igenzura. Gusa hari andi makuru avuga ko nubwo guverinoma ya Kongo yahaye kontra abanyamerika yo gucukura ibirombe by'amabuye y'agaciro mu gihe aka gace kari mu bugenzuzi bwa Alliance Fleuve Congo, bishoboka ko abanyamerika bifuza gusa kontra ya guverinoma ya Kongo kubigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo kugira ngo bagire legitimate, donc bibe legitime mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga. Igihugu nk'abanyamerika kugira bajye gucukura amabuye y'agaciro bagomba kugira na kontra yemewe na guverinoma ya Kongo, ndetse hagize n'izindi guverinoma ziza iyo kontra igomba kubahirizwa. Kandi mu gihe guverinoma se yabije ishaka kugira ngo ikureho iyo kontra bisaba izindi negociation n'abanyamerika. Na abanyamerika rero bifuza kugira uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bwemewe n'amategeko. Nta kundi byagenda rero batabanje gusinyana na guverinoma ya Kongo ikabibemerera, kuko niyo guverinoma yemewe. Ariko amakuru ari kuvuga ko bashobora no kuza gucukura ibyo birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya M23 ikinahagenzura, ariko abanyamerika bo bifitiye kontra bahawe na guverinoma ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande amakuru akerekana ko ari guverinoma ya Kongo ikomeje kuresha abanyamerika kugira ngo bigende bite, kugira abanyamerika nyine barebe ko bayifasha kwisubiza ibice 23 igenzura. Ariko amakuru ndi gukurura, abanyamerika nta gahunda bafite yo guhutaza mu 23 kontra barayihawe, ariko bazaza gucukura birombe by'amabuye y'agaciro ya Rubaya na M23 ikihagenzura. Bapfa kuba bafite kontra ya guverinoma ya Kongo. Guverinoma ya Kongo rero ivuga ko hakenewe byibuze miliyoni 50 cyangwa se amafaranga ari hagati ya miliyoni 50 na miliyoni 150 by'amadolari kugira ngo hasanwe ibikorwa byafasha gutuma birombe bya Rubaya bicukurwa n'abanyamerika, dore ko ibirombe bya Rubaya binacukura koruta nyinshi. Nibyo birombe bya mbere ku isi bicukura koruta nyinshi, dore ko bicukura koruta ingana na 15. Ibirombe bya Rubaya ubwabyo koruta ihacukurwa ingana na 15% bya koruta yose icukurwa ku isi. Nibyo birombe bya mbere rero bicukura koruta. Murabyumva rero ko abanyamerika babikeneye cyane, dore ko iyi koruta ikoreshwa mu bikorwa bya electronique cyangwa se mu bigendanye no guproduiza cyangwa se no gucura ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo amatelefone, birimo za mashini n'ibindi bigiye bitandukanye. Kandi abanyamerika bari mu ntambara n'abashinwa n'ibindi bihugu muri ntambara y'ubukungu inashingiye mu guproduiza produit nyinshi cyangwa se ibintu byinshi bikoresha ibintu bikenera ikoranabuhanga harimo amatelefone. Abanyamerika rero bakeneye no koruta ya Rubaya, ariko Kongo ikifuza ko abanyamerika babafasha kuhirukana M23 mu gihe abanyamerika bo bishakira kontra, ndetse bashobora no kuzaza kubicukura M23 ikihagenzura. Niko amakuru akomeza kugenda habyerekana. Reka turebe n'andi makuru rero. Andi makuru tunyarukire kwihangana hagati ya Perezida William Ruto ndetse n'uwo yasimbuye Uhuru Kenyatta, ndetse mu byo bari gupfa ngo harimo nimwe mu myanzuro ifite ayihuriye n'iki kibazo cya Kongo, aho Alliance Fleuve Congo 23 twirwaneho bakomeje guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Tugiye kurebera hamwe rero imiterere y'iyi nkuru, kuko Perezida Ruto hari ibyo yerekana ari gupfa na Perezida Uhuru Kenyatta cyangwa se wahoze ayobora Kenya, ari we wasimbuye Uhuru Kenyatta, ariko hakaza kuzamo n'ingingo y'ikibazo cya Kongo. Reka tubanze turebe imiterere y'inkuru. Addis Abeba muri Ethiopia muri weekend ishize biravugwa ko habaye ubusamirane bukomeye hagati ya Perezida William Ruto n'uwamubanjirije ari we Uhuru Kenyatta, kandi bushobora guhungabanya umuhate w'amahoro mu karere. Biravugwa ko byabaye ngombwa ko Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed abo umusifuzi
mu nama yihariye yari igamije guhuza abanyapolitike bombi b'abanyakenya, bigaragara ko inzangano zabo bwite zimaze kurenga imipaka. Uku guhangana kwadutse mu nama yabereye iruhande rw'inama iherutse y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kwagaragaje ibikomere bikiri muri politike ya Kenya, nk'uko ibinyamakuru byo muri iki gihugu bikomeje kugenda bibivuga. Icyari ubwiyunge bugamije gushyira hamwe imbaraga mu gukemura ikibazo cy'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biravugwa ko cyahindutse gutungana intoki hagati y'impande zombi. Icyari ubwiyunge bugamije gushyira hamwe, ubwo tugiye kureba rero ibibazo biri hagati ya Ruto na Uhuru Kenyatta bigira naho bihurira n'ibya Kongo. Icyari ubwiyunge bugamije gushyira hamwe imbaraga mu gukemura ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biravugwa ko cyahindutse gutungana intoki hagati y'impande zombi, ubwo ni hagati ya Perezida William Ruto n'uwo yasimbuye Uhuru Kenyatta. Aba bose ni abanyakenya. Amakuru agera ku kinyamakuru The Nation gikorera muri Kenya yerekana ko urwango hagati ya William Ruto na Kenyatta rumaze kuba imbogamizi ikomeye, ihungabanya inzira y'amahoro kandi gutera icyasha isura ya Kenya nk'ihuriro rya diplomasi mu karere. Umukino wo gushinjanya imbere y'amarido mu muhezo. Amakuru ava muri protokole agaragaza ubushamirane bushingiye ku kwemerwa n'ubwubahane. Ikirego cya William Ruto ari kurega iki uwo yasimbuwe ari wo Uhuru Kenyatta. Perezida William Ruto yashinje Kenyatta guhungabanya guverinoma no gutera inkunga ibikorwa byo guhungabanya umutekano, yanga kwemera. Hano Ruto akerekana ko Kenyatta ari gutera inkunga, ari gutera cyangwa se ari gushaka guhungabanya guverinoma ye no gutera inkunga ibikorwa byo guhungabanya guverinoma ya William Ruto, ngo ndetse Kenyatta kugeza ubu ntashaka kwemera ko igihe cye nka perezida cyarangiye. Kwiregura kwa Uhuru Kenyatta wariregura gute rero? Perezida wacyuye igihe yamaganye kuba akomeje gusuzugurwa no gutotezwa na leta cyangwa se na guverinoma ya William Ruto, nubwo akiri umukozi wa leta akaba n'intumwa y'amahoro. DRC niyo ibigenderamo rero. Mu gihe Kenyatta yicaye mu kanama k'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kandi Ruto ari we ufite ubushobozi bwo kohereza ingabo, bivugwa ko kudahuza kwabo bishobora kugira ingaruka zikomeye. Inshingano zitoroshe za Minisitiri wa Ethiopia cyangwa se Minisitiri w'intebe wa Ethiopia ari we Abiy Ahmed. Amahitamo ya Minisitiri w'intebe wa Ethiopia yo guhuza abayobozi babiri ba Kenya bakomeye muri Kenya arasa nk'atazamworohera. Ifoto ya Abiy Ahmed ahagaze hagati y'aba bagabo bombi yashizwe ahagaragara n'uruhande rwa Kenya, ariko yirengagijwe n'ikipe ya Ruto yigize nkaho nta cyabaye. Ubutumwa Abiy yatanze burasobanutse: amakimbirane y'imbere iwanyu abangamiye umutekano wa Afurika y'uburasirazuba. Kuba Kenyatta yaranze kureka politike kandi bivugwa ko ashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bituma Ruto ahora ahangayitse, ahora areba ku rutugu rwe mu gihe agihanze amaso 2027. Kuri Kenya ngo uyu ni umwanya wo guterwa isoni na politike yayo. Igihugu ngo kirataga kohereza amahoro, ngo kirashaka kohereza amahoro mu mahanga, ubu cyohereza hanze politike yacyo idakora. Niba Ruto na Kenya badashobora kugira umubano w'akazi, ubusamirane bwabo buzakomeza kuba ikibazo ndetse bikomeze guteza ibibazo imbere politike y'imbere mu gihugu cya Kenya, ahubwo no kuri miliyoni z'abasivile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategereje amahoro. Kenya yacitsemo ibice idashobora gutanga. Ikibazo ni iki rero? Kuki iyi nkuru igaragaza cyane Kenya nkaho ariyo ifite igisubizo ku mahoro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkaho yaba ifite uruhare runini mu bihabera rutigeze ruvugwa cyane? Iki ni ikibazo cyo kwibazaho. Iyi nkuru reka tuyirangirize mu gihugu cy'u Burundi. Nababwiye ko Uburundi bushobora kugirana ibibazo n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Kuzihe mpamvu rero? Hari igikorwa leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze gishobora kuyiteranya n'ubumwe bw'Uburayi. Amakuru ari kwerekana ko abanyamakuru batatu bari baherekeje komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi batawe muri yombi mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka mu Burundi aravuga ko kuri uyu wa gatatu, ubwo hari tariki ya 18 z'ukwezi kwa 2 2026, i Bujumbura abanyamakuru batatu, Umurundi n'abanyamahanga, bari baherekeje bari baherekeje uwitwa Haja Lahibib, komiseri w'Uburayi ushinzwe uburinganire
ushinzwe uburinganire, kwitegura no guhangana n'ibibazo yatawe muri yombi cyangwa se batawe muri yombi. Abanyamakuru 3 bafunzwe ubwo bakurikiranaga uruzinduko rwa komiseri w'Uburayi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Bahise bajyanwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza kizwi nka SNL. Nk'uko amakuru amwe agera ku rubuga rwa SOS Media Burundi akomeza kugenda abitangaza. Uko batawe muri yombi ni impamvu zatumye bafungwa ntabwo byahise bimenyekana, ariko urumva ko bajyanywe mu rwego rw'iperereza ry'u Burundi. Hari amakuru ari kuvuga ko izi nzego z'iperereza z'u Burundi zibakekaho ibikorwa by'ubutasi. Kuwa kabiri tariki ya 17 Gashyantare nibwo Haja Lahibibu yatangiye uruzinduko rwe mu karere ahereye Kinshasa mbere yo kujya mu Burundi kuwa gatatu. Biteganyijwe kandi ko akomereza uruzinduko rwe mu Rwanda. Iri fatwa ry'aba banyamakuru babigize umwuga rije mu gihe n'ubundi itangazamakuru rikomeje guhura n'imbogamizi zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, ariko amakuru akavuga ko ngo Burundi bukeka ko aba banyamakuru bashobora kuba ari intasi. Ese ko aba banyamakuru bari baherekeje uyu komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi harimo n'aba banyamahanga baturuka mu mugabane w'Uburayi, ibi ngibi ntago biri buze gutuma umugabane cyangwa se ubumwe bw'Uburayi bushyira igitutu ku Burundi kugira bufungure aba banyamakuru mu gihe Burundi nabwo bubakekaho kuba ari intasi? Reka dutegereze turebe, reka aya makuru tuyasoreze hano. Ngiye ari Claude, iyi ni Inkuru Mpamo Official. Mukomeze mukore subscribe tureko ko yazamuka, mukoresha bino biganiro mu bisangiza abandi, mukore like kugira Google idukorere recommendation, aya makuru agere ku bantu benshi bashoboka. Iyo niyo nkunga ikomeye tugusabye nk'umukunzi w'Inkuru Mpamo Official. Mukomeze kugira ibihe byiza, Uwiteka akomeze kubana namwe kandi abahimigisha. Anytime turibuze kubonera ndi makuru masa turaza kuyabagezaho. Ngiye ari Claude, iyi ni Inkuru Mpamo Official. Uwiteka akomeze kubana namwe kandi abahe imigisha.